У Сербії лімдаскельо скляняні заграді продукують парадичі. Jedna z nich ще находиться у Гложану, де ще тото овоц, як його фаховці волaju, produkuje na 4 hektaru. Oberat sme počali ešte koncom marca. U aprilu už bol dobrý urožaj i po teraz sme zadovoljni. Uvidíme, jak bude na ljeto, bo tedi tu prebar horúco i sprojno. Ljeto nam češće prebrodziť jak žimu, hoć vljecevše skla od hore premasujeme so zaštitnim pasmom protiv slunka. Понеже ще tu robi o produkciji z integralnu zaštitu, z minimumom dopuščenih fungicidov i bez insekticidov, plodi spadaju do bioproduktov. Môžem povedať, že máme integrálnu produkciu. Bar znam hasnoviti predatori, to uglavnim insekt makrolofus. Vonše karmi so zvajičkami i larvami štita z toho molju, paradičového molju i červeného pavuka. To odličný polifakt, co znači, že má rozličný meni i bar ho čuvame i staráme še o jeho číslenosti, že by nám pomáhal celý rok u borbi protiv škodljivcoch. Za opraškovjovanje zadluženi dongovi. Poneže še oni, jak i predatore uvaža z Belgiji, to ti paradiči pravda, že su zdravši, ali im cena dozviša. Glavne trgovišće Beograd, ali i dojeni novosadski trgovinski lanci i kvantaš, a kupci ljubja vekši plodi, 150 do 250 gramovo, okreme beograđanje. Popri toho, že baže prehodze veljki, paradiči muša budzi smačni i bez žilkoh, a jaki tu prave i produkuju.